انا قلت لك خناقة امام عاشور وكيركيتش بتاع بيراميدز. وبعد كده كمل فيديو للاخر ودخل محمد شوقي. كمل. والله يا جماعة. هو لو حضرتك خدت بالك ان امام عاشور رايح بيقول له اهدى مفيش حاجه، نازل ليه ارض الملعب، اهدى شويه، هو شغال بيقول له اهدى مش معقول كده، اهدى. فالتاني حب ايه يطلع غلبه فيه. يلا بالشفا يا اقرع.